tubahaye ikaze bakunzi ba Buri Ngingo TV. Ingingo y'amakuru turi bubagezeho, turababwira ko hari umusirikare w'u Rwanda warashe abaturage 5. Ingingo ya kabiri, turababwira ko umugabo mukunda nka Sarongo ubu ngubu nawe turi ku rukiko rwa Nyamata, aho dukurikiranye iburanishwa rye, kandi tuributsa abadukurikiye mwese ko wowe uyigezeho bwa mbere ino TV yanyu mukunda wadukandira subscribe, ugakanda na like, ubundi ibintu bikagenda neza. Tudatinze rero reka tubatangirire amakuru kuko ni ayanyu kandi ni mwe tuba twayageneye, twayakoreye amakuru meza yizewe kuri Buri Ngingo TV. Wowe rero utarakanda subscribe wagira vuba none kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru agezweho kandi ya buri munsi. Aka kanya tudatinze, turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, ahari kubera urubanza rudasanzwe rw'umugabo witwa Sarongo nk'uko mumuzi gutyo kuri iryo zina. Gusa uru rubanza ni nk'akasamutwe kubera ko ni urubanza aho yasanze Sarongo, aho yasanze aregwa n'abantu 13. Rutangiye saa 3 za mu gitondo z'uyu munsi, aho Sarongo umupfumu kabuhariwe mu Rwanda uri kuregwa n'abantu 13 nyine nk'uko nari maze kubibabwira, ariko we akavuga ati abangaba rwose bose bavuze ko nyine abangaba bamurega bavuze ko we aravuga ko atabazi bose, bamurenganya cyangwa se akavuga ati bamurega uburiganya bwo kwihesha ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira, ndetse bakanongeraho ko ngo imitungo yaba afite yayikuye mu kwihesha icyo ikintu cy'undi nyine. Nawe ariko mu kuburana akavuga ati nawe akaburana avuga ko ari hafi kuzuza imyaka 50. Ati mu myaka 50 narakoze bihagije, ati narakoze rwose, cyakora ati mu myaka 50 nenda kuzuza, ati narakoze ntabwo nigeze ndera amaboko, niyo mpamvu ibyo mfite byose mbikesha kuba narakoze kandi bihwanye n'imyaka mfite. Ati nkora akazi kenshi gatandukanye gutya, agagenda atanga n'ingero. Ni ukuvuga ngo we ntabwo yemera mbese yuko akoresha uburiganya, ati ngewe ngendera ku rutaro nabikora gutya na gutya. Ati ese bundi abo bantu bandega ngo we nabihesheje ikintu cyabo ntabiherewe uburenganzira, ati ubundi hari ibimenyetso baba bafite koko ko bampaye amafaranga yabo kuko, cyangwa hari icyo bampaye? Ubwo rero ku ngingo ya kabiri tudatinze, wowe niba aya makuru akuryoheye kanda like, twikomereze ku ngingo ya kabiri, aho umusirikare wa RDF nyine ni Rwanda Defense Force, ubwo nyine ni igisirikare cy'u Rwanda. Umusirikare rero wa RDF arakekwaho kwica abantu 5 abarashe muri runo rukerera. Umusirikare wa RDF arakekwaho kwica abaturage 5. Wakwibaza ngo yabajijije rero iki? Umusirikare w'u Rwanda w'ipeti rya Sageti arakekwaho kwica abaturage 5 abarashe. Umusirikare w'u Rwanda arakekwaho kwica abantu 5 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Mu itangazo dukesha umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda
aravuga ati turamufite kandi inzego z'amategeko zirakurikiza icyo amategeko asaba, agasoza yihanganisha ab'umuryango w'aba ngaba babuze ababo, kandi ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo. Rero hano ni kuri Buri Ngingo TV, niba wumva amakuru yacu akunyuze kandi ukajya uvuga uti nkeneye amakuru ya buri munsi, nzajya njya kuri Buri Ngingo TV. Hano kuri Buri Ngingo TV tuvuga ingingo zose tuzigarukaho. Rero kanda subscribe wowe ukigeraho bwa mbere utarayikanze. Imana ibampere umugisha. Ciao ciao.